sheeka kenna sheek Amiin ibroodha nuti akkas jenna jaalatama samii fi dachii jenna mee yaa rabbi nu jaaladhu dalagaa isaanii ifaajee isaanii haasaa isaanii yaa rabbi nu jaaladhu rabbii kiyya irraa naa jaaladhu anaaf haasofte anaaf dalayde yaa rabbi naa jedhin gaafa nageelleen dhayne dhufatana hajjitti asabadha jedhanii tanammoo ta hajjii caaltu ta jihaada guyyaa qiyaamaa namni ittiin milkaa'u san rabbi isaanii haa godhu shee Amiin asiimi ka Amriikatti Ayrooppaatti biyya Arabaatti biyya maraatti qaaliidha nuyi darasaa tana harkatti rabbi deebise yoo adha isin immoo kabajaa akkanaa tanaan nu qeebaltan waan isinii taanu wallaahi nu dhoggan malee isin wajji gabbuunee daaraa san keessa deemudha hawwiin kenna fiixan isaanillee haa kabajamtu rabbi barakaa isaanii haa godhu waan aruusa jechuun kun mushurraa jecha mushurrammaa ammoo sheeni dubartiidhanii miti beeki dubartii sheeni akkana jedhan anta biyyi afraffaa fuudhu san tokkoffatti argadhe waan ta'eef namni soqee takka fuudhan taatu lama fuudhan taatu sadi fuudhan taatu ijibbaata afraffarratti dhaabaa mitire isaan antakkitti maan tabii afraffaa fuudhu san fuudhe magaalaa heddummeeffadha malee dubartiin heddummeeffadhu jaanii sheeni kenna beeka maali aruusummaan isaanii bakkuma gaanitti urgaayan diinaa kanaan aruusa laal kalee adaamatti aruusa adha magaalaa colletti aruusa Allahu akbar sanii warra godina baalasiltaanii gugurdaa kanallee sababa sheeka kanaan argattan anaa darasaa olii gadi deemtee wachuutanallee sababa sheeka kanaatiin argattan namoota hedduu argattanii qiima dambeen aabaa caadaa kana gabbayee barate namni kun adha sanbira tarreet gaafa mootuyyuu paartii badhaadhinnaa kana eessa geettan amma immoo ingiliffa Allahu akbar ujoolleen teennaa modoo aswaamne ingiliffa haasa'e jedhaniini arabii hoo afaan chaayinaa hoo afaan faransaa hoo akkatti haasoftan rabbiin si qabe rabbumaan si qabe ujoolleen kun waan herreega gootu ni beek ingiliffa waan gootu ni beek fiiziksii waan gootu ni beek yaa akhi bifa baroomsaa kana waan isin gootan ni beektanii achi meeqanatti himee warri ingilif akka gaarii haasa'u sawaabni isaa maalinatti himee الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أكن جرى الرسول عليه الصلاة والسلام أوان دبرة رجاء ورّي قرآن ربي أكغاري قرآن ملائكة كولن بررة ولين بررة جرى رسولة في مالجد أكاس يجون كيا إنجليفان براتين جتشوميت عربين برين جتشو كين رافود أتو دبرتين رافود أتو إيران رافود أتو والله بدأ كنا أوليهم أنكم قرآن ربي كإسا ربي صدر كان ما الفول كان والله إسا هما سنين أبني ملو لبسي سنين في دون دات أبني كوفيا سنين في دون دات أبني أماما سنين في دون دات أبني يا أخي قرآن سنين في النت نراكي بلتني يا أخي نراكي بلتني يا أخي قرآن كان دائما تيسن كراسي فتني دبرتي تيسن كراسي فتني من قلت استدلايدا والله قاف قرآن قرات ملكوفت أمانا نسيت الأم كفيني أسبيرانجي كان أكنا نرجع جتة أكنا نرجع جتة بريني من جتة نعمانا ربي في النعمة كيسين سبني وحي جبريل سمي رافوده وحي كتاب سني بتوادا سني سين الله أكبر كناف حسادة دعائي نما توكو إسان سني تومورا أباك نمارا شيخ إبراهيم كربي oromiyaa rakaa'ee oromiyaan guutuun ittiin badhaadhaa jirtu oromiyaan guutuun ittiin miidhagaa jirtu rabbi nuu haa tiisu rabbi nuu haa tiisu rabbi nuu haa tiisu warra collee gumaata rabbi sinaa galchu yaamsa rabbii
barreessee itti kenne qo'attee riisarchii kanaa arganne maarroo arganne jenne kanarra gahuudhaaf maanuwaala jabaa keessan quraan allaha godhadha maaliif jennaan si beeka khaliqni waan raasii uumeefi waan taateefi waan garate akka jettu addunyaa yeroo quraan irraa abbaranii quraanni beekumsi addunyaa kun hundi it depends on the details about the world materials only waa'ee addunyaati fi waa'ee ummata addunyaa qofarraa waa haasawu nama kana beekan waan addunyaa boodaan beekan but quraan deals quraanni allah garuu subhanahu wa ta'ala waan gaafati dabartee seenaa si barsiisa waan ati amma keessa jirtu si garsiisa about your future things waan gama fuula duraa keetiis si garsiisa waan eega qabriitii haate si garsiisa kanaaf akkana بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي درا درسا علماء تكينا أبو تكينا أكسم سمو أبوليواني في هاو تكيا وروني مكاكو نبيتني في وروني مكاكو نبيني مكانكو جدا ناموسو شبابو ترتي درغغوتا هوندا ayu hawwata irratti akkasumas mootu abboota keenya akka aanaa kanaatitti iddoo kamittuu naamusoota kanneen babal'isuudha. Kuno ani meejira dhagaanii andee kolooban maqaa itti baafataa jedhan jaartiin kanatti aansee warroonni qur'aana aanaa kanarratti qaraasiftanii fi koreen sadeen gandaa naannoo kanatti aganu keessummoota keenya keessummeessan nutti nu eeyitanii aduun isinitti dhiisuus wajjiin bulleechuu barbaade. Alhamdulillah. Aboo bayyatee dukana. Waan gootan taa warri itti aanullee warri safaala mallee taa. Kaduuban taa'ina. Kaduuban taa'ina kan lammataa taa'isi taa. Eewa taa'e eewa. Baay'ini kun kaduuba dhaabbatu sun wara barsiisu. برسيسا قرآنا برسيسا حديثة دينا لبايامو أنا ولينو كيسابا دفا أيه سبحان الله يا منكي أما مسلم توتا قوتو قدما أفان أتبيتون كان إنجليفا بيكوس كان أماريفا بيكوس كان oromoo بيكوس إرا فيدما كإنما روان تانيب إن شاء الله سجنتا قرنة سجنتا دورا ولي مريئنة إرجسيمو وان من إبسو نبنو فين قبلو إن شاء الله هين إبفنا أريمو وان تقولنا هذا ما هين ده بودي وركنا وركميدي مسلم carana wabirotuna kinne kara saritin dargane kara birotin kadargate baka kana anjara inko madatolcheti amma wannan barbatu jarana sheekota keenya gugurdoo ka akka sheek Muhammad Amiin kun eessarraa kan beeytu acha وتكون الجبال شيخ مالك وتكون الجبال كالعهن المنفوش جراني قالوا كنا يتبعوا علماء دالا شيخ محمد أمين أبوت إساني شيخوت إساني تراوريين دال ما لعلم ديني دالا ديني كان أبور يو أسيول كامل يو مدرسان تيمتون إجارمين